Po zakończeniu zonskiej smotry recitatorov z opštinog Zachodnobačkoho i Južnobačkoho okruhu na pokrajinsku smotru glasovali še 6 ruski recitatore. Posluchajme, ktorí písni oni budú recitovať s koncom apríla u Sečnju. Na adresu do Пештики стигло письмо з Африки. Наши першошколець Яніві поручи за повний вагон банани. З нами же не слуха брата, мацері нічє помага. Же отповеда отцові, учить з нєсцем. А хто за нас зроба, драга? Даме за нього з бананами 100 гордові. Кичеробання за вчора до позавчора, найшипачі, хтошка збере, аж му праскать буду гачі. Не пририхтовав яким гардім, а пісню mi вибирала Katarina i Gardi. Було красна та пісня такої? Hej, mne trebali sme da máme druhú písňočku, ale вона чешка і dlhuoka, то sme vybrali toto. І де Шишицька рецитувала ту піснячку? У Žablju i u Baču. Raz jedan hlapec bili kandrasti vlasi mal. Та му таке прийшло, постадлєв пожадав. Яке було велике його радування, кед му чарівники сповняли жадання. З його білих власу, як пені на пиву, решті чарівники направили гриву, аже би був красний і правий лев шмелий. І ще му скитайки і хвост виробили. Та найту не страшили док по улиці. Дали му і джунглу, дзешка у Африці. Як на правім фільму, у долині Скафу, збачили там зебри, гнуї і жирафу. Келя уж довго рецитуєш ти? У Оводі сам перший за учительку, а teraz od першої класи за Івановича. Ти любиш рецитувати? Hej. І не чешко то навчити таку довгу пісньочку на пам'ять? А мені не чешко, але такому гей. А як ти то учиш на пам'ять? Як треба то навчитися? Перше ще чита і так войде до глави і вець ще може навчитися. Чудний то швед слова, рідко о нім думаме, бо ж нам ще ту при руки, як отець і мать, як хліб і соль, як воздух, цього непрерывно дихаме. Чудний то швед слова, дальний складний, красний, милий, як день, як мать, як літне млеко, дальний близько, все коло нас, а другий нам думку водza далеко. Є страшні слова, война, хорота, глад, забивання. Є бридкі слова, спреводська, циганство, зрада, лаце. Є такі слова, як смуток, жалость, жадання. Приходиш за кеди глибоко і тяжко задуматися. Келя довго ти уж рецитуєш? То 2 роки, то мій другий рок. І бувши уж на деяких смотрах, на змаганнях? Teraz того року. І пройшло року покрущить. І це треба один рецитатор, як треба да рецитує пісню? Це ці гуторі, шестра? Треба дразно напоїть, кеді ще стих шац, кеді гласніше. Приміркувати на знак інтерпункції. І тут було то. No tak, žil sebe u davni čas i ocec ljesorub, u horoh kamenih panjskih, osameni jak stari dub. Od šitskoho blaha najvecej dzeci von mal. Ta vše, kad ih tak na hromadi, vidzel von še po glavi škrabal oči prevracali lal. Gdovec bul, bo mat dzecom tim še predstavela, a ih na karku od svojim guzlovatim ohabela. Hoć bol inša krasni človek, jak podoba, ani jedna ci za takoho ne pojde. Co je gdovec s velima dzecmi i išće hudoba. Co це притягує в тому? Pač mi še predoživecka lepše vyhvarjam slova i... I kad rihtace še za to ti smotri, na co se Ivana spozorjuje, co treba robiti?
a glasnejšie i da ne ligam slova. U jednim našim obiscu 2 Irini bivaju. Jednu Irinu Irino, a drugu Irinko volaju. Irinka to unukova babočka, a Irinka to babova unučka. No, tak. Irina i Irinka nje idu robić na polja, doma ostavaju. Ta jedna drugu čuvaju. Unučka vše skorije, jak se do školi pojde, calu predstavu pred babu vi vodi. Babo, jedzenji mi dajake dajce. Babo, do školi zapožnjim ponahljajce. Nastavnica Maja Samarđić me pririhtovala za zmahanje i ona me najveće opominala, že bi im bila sigurna do sebe, že nje trebam bac i da mam dovirija do sebe. Pišnju mi vibrala vona i pitala me čiše skladam i ja hrala že hej. Za zmahanje smo še pririhtovali mešac dni. Tota pisnja mi še bar spači i odvituje mi. Vijavil som ljubov male u sušeda, ta mi njeda pobočkac še, ljem za čolo. No i to mi jakaž ljubov, keď še njeda tako zbiljno, za ustočka, jak cali švet co še bočka. I to budze jakaž mloda keď še oda, bez bočkanja i bez probi, ta čiše tak na tim švece nješka robi. Ša vidzel som i u kinu, i u parku, i na jarku, jak še cmorka s gambami, keď dvoje ostanju sami. A nija moja še branji, no i to mi budze panji. A spitana, i daju ju takva relije i rodiči dok oberu paradiči. Jakie to iskustvo treba za recitovanje? Nješme še mat strema, думам шмешма všelijak, že še muši mat trema, ali nješme še mat velika, nješme me mahat z rukami na bini. Preto bovecka še ide tako diskvalifikacija i nješme mať nejakú manu, keď beše dujeme, preto bovecka mi so recitovanjem ukazujeme, aký nám krásny jazyk, a keď šuškáme a vodacovec, nemôžeme vyniesť, jak treba. Našmejalo še slunečko, siva jar pachňaca, každý kvecík svoju lávku ku slunku obráca. Jarná sila i priniesla každomu radosti, do roboty, do učenia, teraz je spelosti. Jarná sila i priniesla každomu radosti, do roboty, do učenia, teraz je spelosti. Na pobrežiu pri ľašiku počnižníky byli, idú ceci z nich nazberať za mamočky milí. Jarná sila im priniesla každomu radosti, do roboty, do učenia, teraz je celosti. Jarná sila im priniesla každomu radosti, do roboty, do učenia, teraz je celosti. Levkaše už rozkvitajú, kaj si beskyni, a na poľo ľudze sádza biereky dyni. Jarná sila im priniesla každomu radosti, do roboty, do učenia, teraz je celosti. Jarná sila im priniesla každomu radosti, do roboty, do učenia, teraz je celosti. Понеже им ще попачело друžit še u kuhnji za svoju babu Natašu, rišeli napraviti jafa kuljki.
Możecie wžać papier i klajbas. Kristijan vam pove, zo z čoho še pravia tuti kolači, a Anna Marija i Boris mu pomognju praviti ih. Teraz budeme praviti jafa gombuljki. Do toho kolača treba 300 grami mnjetoho keksa, 10,5 soka od pomoranđi, 1 vanila cuker, 2 veliki loški mađunu za kajsoh, 1 rebro čokoladi za kolači, 1 lošku meda i na kraju i na koncu natret skoru od pomoranđe. I teraz šitko jedno dobro razmišane. Već položime toti 2 veliki loške od mađunu kajsoh. Da ja položim, ti mišaj tako štiš. Onda položime jedan vecko položime vanilin šećer, cuker. Razmješane. I treba 1 lošku meda. I razmišljamo. Na koncu natret skoro od pomoranđe. Položimo za točku. Teraz to musimy położyć do friżidera, da się tak ustwarnie i već spravime gombuljki. Treba da stoji hodina. Sad hodinu, dobro. Teraz už ostalo u frižideru pol godine. Tak budeme praviti teraz gombuljki. Ana? Znači tako vežnjeme, vežni dakos. Praviš tak, gombuljku. Vežni ti. Ajde, i ti. I umačaš do čokoladi. Tak. I tu položi. Tak, vidiš je kameru da ti. Umačaš tu. Zakure.
Otvorim kuhnju za beruši, kapušćaniki i pirogi. Budu me češi od duši, a ja na visokej nogi. Otvorim kuhnju za beruši, kapušćaniki i pirogi. Budu me češi od duši, a ja na visokej nogi. Chodźcie, wszystkie co czekacie, że doma takie nie macie. Tu mnie smaczne ruskie jedło, które mnie dziecko nie pojedło. Ludzie uszoro trylianie, załakutki starodawni. Dobre moje zanimanie, belusi poznaniu z nami. Otworim kuchniu za belusi, kapušćaniki i pirogi. Budu me češi od duši, a ja na visokej nogi. Otvorim kuhnju za beluši, kapušćaniki i pirogi. Budu me češi od duši, a ja na visokej nogi. Adriana i Jelena Fejdi, školjarki 3. i 2. klasi osnovnej školi Petro Kuzmijak u ruskim Keresture. Keď pridu zo školy i zakonča domašні zadatki i drugi obov'язки в'язані za školu, našor prihodza obov'язкih tori milši, a to druženje zo s jih ljubimcami. Jak imeno? Gina i Bela. Gina i Bela. Preco baš tak dobili imeno? Pretože sestra dala Beli imeno, a ja dala Gini imeno. A jak ste vi brali to imena? A ona rozdumоvala, že jak na imeno Beli, a ja rozdumоvala jak na imeno Gini. I vezom što to ti dva mena najbardziej pačeli, hej? Hej. Povedz mi, kjelo maju roki to ti vašo psi? Bela ma 12 roki, a Gina ma 6 mešaci. Jedza granulje i jedza hljeba i kosti. Co budze zo s tim starim pšičkom dok už budze bar starenki i može budza žihori? A vecka keď bude bar skori, no ta vecka odvedeme ho do veterinára. A čom treba ljubic i staroho psa? Pretože je dobri, isto jak i ľudia. Starši pes nie vymáha veľa uvahy, že by mu starost bula ljehčejša, ale mladšomu treba pristúpiť zo zveľo energiji, bo mu bavenje zo s gazdom spričinjuje najvekšu radosť. Poklja Jelena preprovadzuje čas zo s pšičkami, Adriana še voli starac o zajačkoh, ktorí barže odvitujú jej temperamentu. Jednomu zajacovi meno Maza, a jednomu Micka. A preco im baš tak meno? Zato, že Micka še bar smehka, a Maza še da babic. To samec i samica, či... Nie, to dva samici. Dva samici. A co oni jedza? Oni roślino jedi i nie jedzą wszystkie rośliny. Jedzalem świeżu betelinu, suchu betelinu, marchwi i kapusti, a keď nie to ti rośliny w zime, vecka dáva im še suché beteliny, to šeno, a keď ani to nie, vecka še kupuje granuly. Hutorja, že zajacom daras červeni oči, to pravda? Hej, keď še zlieknu zajaci, ta im počervenia oči. To trvá od 5 do 10 minúty, a keď to nie prestane, vecka treba pojsť do veterinára, bo to vec budú červení od prehlady, lebo od bakterijo. Dok Adriana karmela zajaci, jej šestra šerihtala za toto, co tiš tak bar zljubi, a to lapanje ribi.
Podniesie ci listočku, to ta ryba šiba. Poveste raz na to znak, či to ryba abo rak, či može buď žaba, kveke, reke, kvak. Хто ti usadzal to tu ljubov? Bači zlato, S kim hodziš lapac ribi? s tatom i s bačikom zlatom, Jaku ši najvekšu ribu lapela? zlaticu, Jaku da zveljku. I coš iz oznju robela? očistila sam ju. Ti znaš i čistit z ribi? Hej, Kad lapiš da jaku vekšu zlaticu, co robiš z oznju? pođem domu, očistim ju i već kad sebe ju upražim. A jaku najvoliš ribu jest? Počku, Ktori ribi u našim begelju jest? počka, zlatica, červenopirka, harča, terpe, šćuka, A povedz mi, ktoruši lapela da kedi? Ktori najčastejše lapiš? zlaticu i červenopirku. Ohenoska cribaru upraž ribu slatku, da nam bude vesela hostina u hladku. Či daco trece, ale najskorejže Vitor vinovati že dzenj njebul vihodni za lapanje riboh, jak i Jelena najbolji, ale jej schopnost zažljem dala rezultati ta pred našu kameru lapela jednu ribku, ktoru jak pravi ljubitelj prirodi vracela dovodi. Ohenoska cribaru upraž ribu slatku, da nam bude vesela hostina u hladku. Povedzte raz na to znak, či to riba abo rak, či može buď žaba, kveke, reke, kvak. Povedzte raz na to znak, či to riba abo rak, či može buď žaba, kveke, reke, kvak. Životinji, keže vidni